Luqman деген danışman, Kur'an'da Luqman деген сүре var ha. Luqman danışman, Luqman el Hakim balasıga osiyat kılıptır. Luqman'ın sözün men жеткізейін, Luqman'ın balası olup sen oqqun. Luqman balasıga mında ya bunayya aqimis salah. En birinci osiyat, ey balam namaz oku deydi. Ey qarındaşım, ey jekem, ey bir tuğanım, dindeşim, namaz oku. Namaz Arapça as-salat. Salat деген söz sıyla beynel ard ve rabbi, Allah menen benden arasındaki siviyaz baylanış. Biz bendege köp baylanışabız. Allah menen bolgon baylanışımız yok. Tileke karşı Orta Aziya halkı, Özbegüde, Tacigida, Uygur'da, Kırgız'da, Kazak'da biz barmağımız oğurgan kezde Kuday dep tülөө berip başlayбыз. Maşineni urup alganda, je apendist болгондо, je төрөттө операция болгондо келип анан не кылабыз? Tülөө berip. Tülөө деген Allah Taaladan tilep kalabız. Barmağın oğurgan kezde kayda elek? Kegile. Luqman balasıga ne dedi? Ya bunayya aqimus salat. Ey balam namaz oku. Anan va'mur bil ma'ruf ve nha anil munkar. O jigitler. Luqman balasıga aytkan nasihat ekinchisi жақшылыққа çakırgın, жамандықтан тыйгын. Досың тамеки тартып атабы? Досым 200 рубльге тамеки албастан, Айшенемдин телефонуга 200 единица салгын, сага 2 ай дуа кылат. Ey досым, 200 сомго тамеки албас, сигарет албастан, Айшатамдын телефонуга 200 сомду салып койгун, Айшатам сага кече күндүз дуа кылат. Ey досым, 1000 сомго, башка 3000 сомго өзүңчө бир тос айтып башка кылбастан бир жетимге жөнөткүн, бейиште пайгамбар менен бирге болосун дегендей. Вa'мур бил ма'руф, кайдыгер болбогула. Жакшылыкка чакыргыла. Жамандыктан тыйгыла. Айлана чөйрөбүздө болуп жаткан туура эмес иштер биздин кайдыгерибизден болуп атат. Биз орусча мая хата с края дебегин. Сенин жердешиң, диндешиң туура эмес иш кылбаса келип айткын, арак ичпегин. Zinaga barbagın, köşede buzuklık kılbagın, birödün akın jebegin. Andan keyin wasbir ala ma asabak, başına jetken her bir kıyınçılıkka sabır kılgın. Inna zalike min azmin umur. Bul şunday erk menen atkara turgan işler. Ve la tusair haddaka linnas. Luqman balaga aytat balasına. Ve la tusair haddaka linnas, mo жүзүңдү başkalarga montip kötөрбө. Murdungdu balta kesbey turganday olunday bolbogun. Biraz iyilip жүрgün. Айрыкча бендеге эмес, Аллах Таалага текебир кылгандар бар. Ошо жүзүнү сажда кылбай мондой бөй көтөрөт.